Dragi gledaoci, nalazimo se ispred najvećeg tržnog centra za decu i mlade u Rusiji, a možda čak i šire. U pitanju je Dzijetski mir ili u doslovnom prevodu Dečiji svet, koji je izgrađen između 1953. i 1957. godine po projektu arhitekte Alekseja Duškina. Ovo zdanje koje vidite iza mene otvoreno je 6. juna 1967. godine i predstavlja prvo zdanje tog tipa u SSSR-u izgrađeno prema svetskim standardima. 2005. godine biva svršteno među objekte kulturne baštine, čiji je objekat dozvoljavao samo radove na restauraciji, međutim 2008. godine biva zatvoren i u potpunosti renoviran, kako unutra, tako i spolja, i nova zgrada, novi tržni centar koji vidite iza mene, danas se proteže na 73.000 kvadratnih metara, što ćete priznati impresivna cifra. Pogledajte kako to izgleda. Tržni centar koji se nalazi ispred nas otvoren je 31. marta 2015. godine pod nešto drugačijim nazivom zbog promene vlasnika. Novi naziv je Centralna dečija robna kuća na Ljubljanci, ali je on u narodu još uvek poznat pod starim imenom Dečiji svet. Arhitekta po čijem je projektu Dečiji svet obnovljen je Pavel Andrejev. Dragi gledaoci, toliko o kratkoj istoriji ovog mesta. Mislim da je vreme da uđemo unutra i upustimo se u našu pustolovinu. Za izradu glavnog atrijuma dopremljen je specijalni mermer sa Uralskih planina koji je bio upotrebljen i pri izgradnji Dečijeg tržnog centra iz 1957. godine. Osim toga, iz prvobitnog arhitektonskog plana sačuvano je i 8 bronzanih svetiljki, mermerne stepenice i balkon. Sam vrh glavnog atrijuma ukrašen je legendarnim ilustracijama Ivana Bilibina iz omiljenih ruskih bajki, kao što su bajka o caru Saltanu, Vasilisa Premudra, sestrica Aljonuška i brat Ivanuška i mnoge druge. Interaktivni fotoatelje. Dragi gledaoci, u ovoj prostoriji možete otputovati gde god poželite, a kao da to nije dovoljno, dobit ćete i fotografiju kao znak sećanja na ovo putovanje. Kako to funkcioniše? Jedan pritisak na dugme, sačekate i dobili ste svoju fotografiju koju možete poslati sebi putem elektronske pošte. Ukucate svoju e-mail adresu i pritisnete ovo dugme i vaša fotografija će stići do vas. Džinovska raketa koju vidite iza mene izgrađena je, verovali ili ne, od 1,9 miliona Lego kockica, visoka je 18,5 metara i teška više od 4 tone. Na izrade rakete radilo je više od 150 ljudi, a za samu izradu bilo je potrebno 8.650 časova. Kao što vidite, oko rakete se nalaze odlaci, takođe od kockica na kojima stoje junaci iz različitih epoha svetske istorije. Tu će vas dočekati odvažni vikinzi, drevni Egipćani, rimski legionari i mnogi drugi. Sasvim logično, ovaj hol zove se raketa. Dragi gledaoci, mi sada ulazimo u jednu od najomiljenijih prodavnica ovog tržnog centra. Osim mnogobrojnih igračaka, najmlađi posetioci ili oni koji se tako osjećaju, ovde će moći da se druže sa svojim omiljenim likovima iz crtaća. Naravno, na prvom mestu su Maša i Medved, ali osim toga, tu se nalaze i mnoge druge zanimljivosti, kao što je na primer ova kućica na drvetu koju trenutno vidite.
Kao što možete primetiti, ovo je jedno pravo malo carstvo igračaka, gde možete pronaći šta god poželite. A tu je i biblioteka za naše najmlađe ljubitelje knjiga. Dragi gledaoci, polako se približavamo jednom malom muzeju unutar tržnog centra, u kojem su izložene najpoznatije znamenitosti Moskve izrađene od Lego kockica. Upravo vidite Bolšoj teatar. Odmah pored njega i Moskovski Kremlj. A, kao što smo već rekli, ovaj tržni centar nije namenjen samo deci, već svima onima koji u sebi čuvaju mladalački duh. Te tako, dragi gledaoci, ako posjedujete isti, zabava na ovom mestu je zagarantovana.